Eyitayita ola mthwakazo omuhle okhulumayo nguMike Hobe yimi ophathayo uhlelo lethu labasakhulayo olwe The Connection esilulethelela amaviki wonke ngolwesibili uhlelo luqala ngo8 bese luqeba ngo9 PM ngithe ngibuyelana kukhasi lethu ele-VOA Ndebele ngixoxelana izulukandaba ngamafishane ngilinxuse kuhlelo lethu labatsha lapho sikhangela ukuxoxa labasakhulayo abakweza amabhizimusi ababukwa kakhulu iphephandaba Forbes Africa abatsha laba bagoqela umnumzana uTerence Mathe owenhlanganiso eSouthern Incineration Services omunye njalo ngumnumzana uGilmore Moyo aka Gilmore T owenhlanganiso ePaper Bag Africa. Iphephandaba Forbes Africa lisanda ukwethulela amazwi atshengisa ukuthi abatsha laba bayaphumelela kwezamabhizimusi ngendlela emangalisayo. Ngifisa ukuzwa kibo ukuthi njengoba bephila kwele Zimbabwe lapho isimo somnotho silokhu siqhubekela phambili sigugudeka bona bakwenza kanjani. Ngenani kuhlelo zilukandaba asihlanganeni kuhlelo The Connection sixoxe ngobunenge bethu abafisa ukungena kuhlelo bhalani imibono yenu njalo inombolo zocingo khonapha kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Hayi mthwakazo omuhle Zimbabwe muhle Zulukandaba sohlangana phambili ngo8 PM kuhlelo The Connection. Bye bye.